يعني هشتا سوري آهنگین کتنا اسد دگر من هاش خونینا کاپلانا ویدس حالاتانو بوان دس باروجه داتشیا آیا براستی جی سوریا که دموکرات دی بیتن یا آرام بیتن جی هر کسی تیدا بیتن یان جی افشکلو شمال هند بینن دبیوی رنگی بریار بن بونمونه افروکه یک جبر پرسین و حکومت تازه یا سوریا بحث ما في جناكريا قوتيا صفة جنيج روية بيولوجي ونفسي ريكي نادة جن ميناك ببيتا وزيرة برگيرية جن ناچه ببيتن بيتا قاضي جاري حرزيان بحثي في مجارب كين في كيجي جنين سوري ترسان دينا كو سوريا ببيتا أفغانستان دوام لو ما اللي هن نافچين جوداد از بخو پشان دانا كرن واللي در ويا سوريا يجي لسر هيكله فيدس هلاتانويا سوريا جبر كواكي ما قد بيشتر بشكل جي قاعدة وجن نصرة وداعش وجروبين تنطرا وبقشتي قافام كوم كين جهارية كي بشكل أيا ممكنة بزغتو فشارين جواكان أف دولتي أف بروباكندا أف ترسا هاينا ميني تنيانجي أفا أفروكي هاتيا قوتن براستيجي بلانا وايا وده تجيبه جيكرن لسر في مجاري وروشا دا هاتيا جنين سوريا دي سوريا نودا جي خانما صبيحة خليل سياسة مدارة فيمينيست جي برلينا ألمانيا دي برسم خانما صبيحة تقالك بخيرات يا كردستان بيشتر باشنا فيوا سياسة فيمينيست جاري دست بكي تشيا من فهم نكر يعني سياسة مدارة كفيمينيست وندو خازن يعني بفي اشتراجي واشتما شاباني وراجي فيمينيزم افجي قوتنك فلسفية وسياسات كأجر ويوري كرن جاليكي أخلاقي دا أما وكسي فيمينيست أم دبين لازم سياسات ده خدمتي إنسان كافي ده خدمتي رومتا مروفا كافي أف يعني بكرتي يعني باش خانم هجا تعرفوا داخويانيا في حكومة تازة سوريا ممكن أقول ببيتن كنت بيجيتن جن روي بيولوجي و نفسي و نبيكانا شياونينا بونمونا ببيتا وزيرة برگيرية هر بحث نكن اگر ببيتا قاضي ببيتا حاكم هين شاوت نرخينن ممكنة چما ترسيه كي لسر سباروجا جنين سوري چبكن اف داخوياني اف منتاليتيا بله روشا جنا سوري تيك چويا نج إيروفا يعني اگر ام بگرن سر دستلاتداريا باترياركي اف توايي يعني جنان قبلناكي وك هفيكي نافبرا جنا وميرادا قبلناكي ومبقرن ديروكا جنا سوري يعني جنا سوري نج إيرو دال بر خود ديو بر مافي خدا كار دكي جنا سوري يكمين جنين جيهاني ايغور جبري سويسرا وجبري يونانستان دا ما في هالبجارتني بدست خص سالا 1949 ايرو نكس وادست لاتا نو ونجي واكفن ويكارب جنا سوري تجار بشيونخي جنا سوري هردم ده همو واران دا وشدارجي و کار خودكي و گلک آستن بلند به دست خستن بس امکارم ببین جبری وی داجی جبری وی رژیمان نو داجی بری هر تشتی برکم جبیر کر از ببین يعني از پیروزبایی الهمو سوریان و جنان و میران بکم و همو کسی سوری چل در و چل هندر بکم برو خاندنا وک رژیم اسد رژیم اسد تفيق وك خياد كرق رژیمك الآلية جناية والآلية همو كسن دنا لأما مثلا ام بنرن دستور السوري دا يقو دقو جنو مير وك هفن او يعني هموالاتين وك هفي دستور السوري وكفن دا دهات قوتن بس مالي بنر ياد بنر خاندا قانون الروشة كسانة أو جرب عربي دبين قانون الأحوال الشخصية دويدا همو جداي دجي جنين دهاتا كرن يعني كشتنا جناب ناويش ناموسي نوك هفي بإماراتي تشتين دوك
وەک ویلایە وەک ویسایە یعنی وەک هەڤیتنە بی باش ناوبەر ناومێرادا نها va desthilatان nû ew jî xwe carek din tê em zanin desthilatê dixwazin desthilatiyê emze bikin wê bixwazin rewşa jina bişûnxin yan guhîn li şûnxin yan nêhê li bin jin pêş veherin. باشە خانما سەبیحە پشتی vay vê daxuyaniya vî berpirsê hene yê desthalata nû ya Sûriya jin li navçeyên cudayên Sûriya derketina xwepêşandana û herî di mahiyê pêşîçan xolekan li Dîmeşqê jî derketina xwepêşandanan. Çi dibêjin? Dibêjin welatekî azad bê jina azad nîne. Aya di vê desthalata nûkeya Sûriya girtiye dest azadiya jinê mumkin e? Rast e. Gotin ev e. Yani her û her eger welatek xwe bidê pêş bibe ez welatekî pêşketî me ya jî ez welatekî şanazim gotin ew e parameter mafê jina ye û cihê jina di wê dewletê da li ku derê ye wê hingê em ê bibên ya welat ev welata li pêş e yan li şûn e. Çênabê yek bibe ez welatekî ava dikim û ez kê pêşketina vê welatî bixebitim û bê yî gijin ciyê xwe bigirin di hemû ciyê biryarê da. Yani ne tenê îro jin di aliyê ewlehî da yan jî di aliyê pizîşkî da yan jî jinê Sûrî ji berî vê 67-80 salî da jinê Sûrî endeziyar bûn, jinê Sûrî pizîşk bûn, jinê Sûrî mamoste bûn, jinê Sûrî efkar gî dikirin û çaxa şûreşa Sûrî jî 2011 da dest pê kir ne tenê mêr derketin cehda û slogan hildan û em azadiyê dixwazin. Jin li safê tev û pêşîn diskinên û jina temenik gelkî biha da. Îro çaxagê yani ênek bê yî gizanibin yan jî gizanibin bixwazin jina bişîndin ev rewş nema werê qebûl kirin. Başe. Xanima Sebîha bes ez belê kerem ke. Ez gotin bes temam bikim. Yani tevî rêxistinên jina niha ji berî vê 14 sala da berê jî rêxistinê jinan hebûn ê feminîst niha hîro hên xurtirîn bûne di ve 14 salê da û hemî ser xweşixulî ne ku pêşeroja Sûriya kar bikin. Ev roj yani nema jinê Sûrî bê deng bimînin li benda vê daxuyaniyê kesekî bi navê desthilatata nû ya kevin bêdê pîşa me. Em تجاري قبل لكن يعني وك تفجرن فيمينيست و مافي جنا تيك هاري اما جنين لسوريا دبيجن او دترسن دست في دست حالات دا سوريا ببيتا افغانستان دوام بو جنين سوري ترسا هواجه هيا قريبا قالك مترسين هنا مترسين نتنت سر ما في جنا هنا سر سوريا كديمقراطي سوريا كوكهاف سوريا ك يعني امزانن سوريا پر اوليا و پر اتنيك تدا سوريا ده هنا كردن عربن شركسن تركمانن ايدنن سوريا ناي قبول كرن هيرو جيك آليدا جواري رجيمك شون رجيمك دن آوابك يعني دیکتاتور و توتالیتارک رژیمک توتالیتار چینا به وری آوا کرن و سوری قبول ناکن و از خواستم بس دست نشان بکم نه تنی رخصتنی جنا او رخنا کرن و يعني سلوغان هلدان رخصتنين سياسيين ديمقراطيك لسوريا بتوائي يعني وانجي رخنه في سلو في يعني گوتنین ناوی دستهلارتان و هاتنا نشان کرن وانجی رخنا کر و وانجی نشان کر. باشه. وكي ما قلت دسهلاتا نويا سوريا بشك قاعدة والنصرة وداعش وانا بن بيكاري در حق هم مروفان كرنا بجداهي هم مو بيكاتيان بجداهي نو كجي قاوا اعتراف بوجود جني بشيان جني يعني شكو قمانا اللي سر نفسیت و بایولوژیا جنێ دروست دکەن ئایا چما ترسیەک لەسەر سباڕۆژە ژنێن سووری هەیە دەستێ بێ دەست هەڵاتێدا یعنی ممکنە چ چێ بیت
افتشت نج آلیک دستهلاتک نودا نجیش یک کفن دا نای قبول کرن نج نادا نجیش ریخستن دموکراتیک لهندر سوریه نای قبول کرن که کس وره نفسیا جنا تحلیل بکه و نجی کس گرک خود ویجی که جن تشتكرنا جنا يعني تشييء بزمان عربي يعني جنا انسترومنتنا دسته کس تو ریخستنا دا و تو دست هلات دارانا دا جن کسایتک يعني ام ببین هموالاتیه وكهوي تي خواستن جوي دوي آلي دا وج كثيرا نا جايزة انه تو كاس خو بدن بروي برسيق جني بكن تشت يعني تشي يعني اب ناي قبول كرن انسان الجن انسان وك شو مير انسان جنجي انسان وافا شاغا ماقو ام انساننا معناها ام دعوة بشدارية روشا سياسي دكن ام دعوة گوهارتنك بنگهی دکن یکو هر انسانك سوری چجن دبی شمیر دبی خودی دا ببینی. دست خوش گلک سپاس خانم صبیحه خلیل سیاست مدار فمینیست جه آلمانیا تو هر هبی. ساعت خوش سرچاوا.